baro. Untuk kesengi belai, ngidon kini laitili ki jing pule baning kong na kitab jing start, lenong kat dekat kat lai hadu kat kendai, nang ta siti jong Paulus yaki Roman kelenong ke bapra dekat fundri punya, pat kesam kedai kesam prau pusan, kini fide ban pule hi deladi, ke gospel nang ta kesengi kedai na Matthews kelenong kat lai dekat pusau hadu sau pulai. Kini bun ngalade batai tengah sintang kini ke farsi barit bau Jisu Ukraine mentari singi de Jisu ulayatu haki sakawi kepat ke farsi kahima beneng kalong kum usembai terso usembai ubaritam ubriula shim barula bet yau hala kelengka bad anda la san ulalong jingtung bahetam ukalalong ubakan jading hadu wakisim kiawan tauskum ha kitnat jungu pait mangi ha kenega juk jungi menta ke jungi ke man kesi mano bakwa barit ni kwa bahe babes dukan pait manusia yang don dukan barit mentapan ni kwa shopping mall dan bak COVID la rabiang kidukan samadan manta ni fitit kali barit oh babes fitit ni jit barbor bahe kana ko program jengiro ni ko mega program undesu program barit re oh baro bahe sudah re na benda kahima ble galong mar kong phang baik Yisung sembai terso baritam ha senong Bethlehem ha singot la khaiwe khulum Joseph at Maria gidon hajan ban manta na kata gasing hadu manta gasing pet kahima beneng sembai baret kum sembai terso rei kumno kalong Jisu ong ha gospel ru ka jong Matthews kalenang kadnyo dekat arpo uang gomne to kan mau lada pidon ka jingit ka bahe kat usumbai terso filaban ong hau neulum kendriano nang ne satai bat on kendria pet manta kahimau blai kum sumbai terso ka jingit ru kum sembai terso pet ka jihikai jong Jisu ko himen ko para baye kamu dayu kini baro Jisu ko ban hikai ngi ayu kini ki baro kini baro ki long ha kane guru kom naga dao unde jungi naga dao jong ka bor je muble kene galong ki ba Jisu ko banong ngi akapur baptisma ngile yoga jinge Catholic sembai terso mentapet fi belong mi pa pila ai pateng ya ga jinge jomfi ya ki khun kum ga jinge jomfi makero kila san ha ga jinge ngit kila scam ro ga jinge re jingstang long barabor barit te ha kene ga simble kat ba pidang puson lang kum ka yingasem kita gi balaban pe dia ga mas ha YouTube kin sale ki gi bamla ka jinge seng klem lindo ba pule puson lang kene baro lai tiligi jing pule ruai ru to ga sam jing duai riunget ngin duai karpang na banta ka state jingiru ba ble unsa yada yengi na gane ga jing pang corona but khamtam ki batre haki hospital ki doctor ki nurse ki pule but ki batre na banda jingi ki ba nia kali ru na banda jingi ki ba pli dukan barit sene stai ban ai jing ba mingin kan mau gini ki barkat but ki student jingiru ki ba kuslai na mar kimtip ayu gille ki ba mlaballe online class na kine boringin kan mau gane ga singi blai bangi duai but kan mau jings dang bor na banda ublay long barit re haba ublay udon kini barit kini sagala long city jong Paulus yaki Roman kalanong ka basan record basan
Kajing kermen pat kan nampan babe ingi. Namar kajinge jung ublay kadap miar hagi donur jungi daw mensim bokhoit yaw bala ay hangi. Kane galong kowe ka ktin jung ublay kabardap da ka jingkar khu par khamtam lele hagane ko por jong ka lockdown aga por jong ka jing tieng yaw covid aga por jong ka jing kuslai la shai kan saja ayu yang yangi ka ying ka semjungi nga kermen scam kanega tenuble kan yarab yangi sngap kumno paulus wong ka jing kermen kan nampan babe yangi hipet kinegi singiru fi pule apot kubor ki la du jing kermen babun ki aktor actress bala penyapila di to we minister na Germany no bobat kapla pesa pet de tang ki baret bala du jing kermen ki bakrauru but Paulus haga city jongu shaki Philippi kalanong baningkong dekat arpo uang kumneru pen ngakmilinti ba nga kermen ba ngannam siapan lerain re ngada sngain sibun ba kumba kala julong bat mentaru ansa kentiu buram yau kris hakam met junga tada ngaim ne ngayap pen kaju Paulus batayingi kine artli ki dekat na ka city saki Philippi bat saki Roman ru wong ngannam siapan lerain nganna bat rengan sngain sibun ko himen hopara nomor uang ansa kentiu buram yau kris te sasisien ngatep ki porjungi menta kilong kham shushu ki jingtieng ru khambun mo ki bayo kanega jimpang ru menta man kasngi ki number ki nang kyu te jingtieng kadeban hiar undeban khambun ki jingtieng rilong khamduna bale pet kakten jung bale ko angkum na ingi te khamtam lele gine khun samla kibala de pass manta kim tipshu chanoban apply manoban hikai ngi hangnong in let nabanda jum firu ngakwa banong ka tenuble wangi simna city jong paulo shaki roman kala number san de khot basan fi pule fi wat pensa yi ha ga donor jum fi pensa sungush ngain kumba u batayingi kine artli ki de khot bangala pule nabanda jum fi manta ga singi ngannam do jing kermen ngannam babe bole namar ka jinge jung ble ka dap miar hagi donur jingi da man simba khori bala a hingi kono ko por po fi sunsi fi do jing kermen fi traila kudlan kan mo gane ga tin ble but pensa yi ka jinge pera ka jing jum fi a ka yin ka sen jum fi namar sngam ka jing kermen jungi kamde ha kibre hamde haka bor jungi hamde hagi jaga pule em jingkermen jungi barbor de hau kresu bala mi pan taga daw Paulus wang nginnam du jingkermen namar ublehi unsa suma sukeringi kashinpor no problem re uble unam kladingi kane gade ke jingkular bangi yo na kaktin jung ble ai ba uble bala kularengi lamba kaktin jungu unsa don lang rengkat berfi ukar kukudai fi agar tengpa baru kun baru mensimba